大家平安，了解vai tu soa kajam nyaman, nama kajinana sulivat. Saka tu soa kajam nyaman, aurita supuina kainua cemas, imazai toa senai toa cemas, imazai toa taidai saka tapuru saka lima sulatan, imazai toa ita karam paju tapuru katu waro karam. 诗篇115篇1至18节。cemas amin sun no sejala pa papuriguan tisun sakamaya inika tiamena chau chau ayatoa asukiliva na seminaro izainu anga no cemas aku ayaya aibu dan namena na ala-alanga ania cemas itari vavau apa susu toa warung ni maju wa kipu sensengan lakwa amarka cemas nya maju inarang toa king katoa ging pai azwa sinan cemas izwa angan lakwa inika ibu izwa macha lakwa inika pacucun izwa charinga lakwa inika makaya armanda izwa ngujus lakwa inika makaya semuo izwa lima lakwa inika makaya jemaja setua anema izwa kura lakwa inika makaya jemavat au inika limingalingau jamaju manasika ati nama senseng katwa na kiranga zetoa samyamya amapolat ula mama wa nekano patsugang katwa ina senseng samyamya timona Israel tsau kiranga zu toa cemas pas iling toa ro lake tianumon timona marka parkalai noa cemas kiranga zu toa cemas pas iling aro lake tianumon ati na paalai tiamaju mapulat kiranga zu toa cemas pas iling aro lake tianumon cemas inika demaurau tianuiten uri papu manguaan tanuiten saka uri papu manguaan tua Israel tsau sa papu manguaan uta tua la yarun amarka parkalai azwa na paalai tua semasa tsau nuka nama paalai nama sam paaterengan na mangua na mapaura uri papu manguaan nanan mapulat ula pinapeteruvu nuat semasa marka nualat saka pinapeteruvu uta marka ala kenuanu tebri ula pinapu manguaan mu nuat semas na mati tuai karwarwan katuai katsawan ai cari babau noa cemas ai katsawan sini paparanga zetua marka tsau ana matsa yanga tsau ini kamakaya semamparawa zetua cemas sinebelanga tsau ini uta ka makaya zemenger daya maju lakwa titina valwalu tanana tsau uri mareva iten tua cemasa kemasi tucu apate parau samparawasi tua cemas aichu kainua cemas Silvi Chikimazai tua 诗篇115篇1节到18节读此话跟jaman asini putarwan dan jen 我消费故我在我消费故我在诗篇115篇
诗人指出，那不信上帝的列国所拜的偶像，不过是出于人的手，他们的偶像用金银铸造，是人手的雕塑品。对基督徒来说，只有非基督徒才会拜偶像。不过，这不表示基督徒心中没有存在其他偶像。就如前面所述，我消费，故我在。若我们只是在消费中寻找生命的意义，消费就成为我们的偶像了。不止如此，包括金钱、工作、名声、权力，都可能成为我们的偶像。这不是说拥有这些成就不好，而是这些若成为我们生命追求的终极目标，那么这些就变成使我们远离上帝的偶像了。诗人不断告诉上帝的子民要信靠他，他将保护他们，也告诉他们上帝将赐福给他们。他说，使人不能颂赞上主，唯有活着的人感谢赞美他。在世上没有偶像能让我们依靠，生命的意义也不是来自我们所追求、所拥有的一切，只有上帝才是保护、赐福给我们的神。我们必须要用生命来感谢他、赞美他。只有上帝有信使和不变的爱。喜那亚讲的经都错该点嘛点曼，我消费，故我在。喜那亚讲经都错巴达万都错巴达这个的诺什么讲经那么波拉。Saka都错该点嘛点曼，阿鲁加给你们的名家要。这一生我追求的是什么？我所依靠的是什么？有什么东西成为我的偶像，我却不自知呢？喜那亚讲经都说该怎么讲？我们要默想的，爱就是你把什么了？少你这一生我追求的是什么？我所依靠的是什么？有什么东西成为我的偶像，我却不自知呢？那亚讲经，saka la kina na kamelang kini mana mitaya tu so kini adaban saka ka inuli。主上帝，求你让我完全依靠你，而不被这个世界所迷惑，让我不追求世人所依靠的，不让他们成为我心中的偶像，而是单单追求你，依靠你，奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali, tu so ka jaman-jaman, nama ka tina misala-sala sumupo. Misala-sala nga kilaroy tamana padazikatan wata semas. Paulidangatan, ka balalutan na natin, isamulay ya ka dindu, isamulay ya sama parabat sa tuwata semas. No matsa yang ati, ini katina rima kaya nga, ilingar itayaw, nikay tinakaan tana si, sama parabat sa tuwata semas. Saka latina na panawala to ay swatya kinikatsawan ay swatya na nasi. Saka na makay na papurigo to tya semas ay kana popopitsuro tyanuti na mapola ta atiso na tiyakan. Saka mali-mali saka na makaya tinanasulibato swatya kan edaban tatya pingan